Primero po, Doc, this is a collective, tama ko lang term ko na collective information na gusto ninyong i-share kay Secretary Anyo, hali po sa Albay Medical Society, Camarines Sur Medical Society, and then Bicol, Philippine Medical Society, Bicol Chapter. Ano po ang nahiling nito, Doc, na pinaka-punto kung natatao may nabot po sa point na nagsurat na po kamo direkta mismo kay Secretary Eduardo Anyo kang DILG? Yes, sir. Thank you for inviting Sir Henry. And good morning to everyone. Opo. So, the letter was drafted and was signed in support by the members of the different societies in the Bicol region. Opo. With Philippine Medical Academy chapter here, local chapter, and also the Philippine College of Physicians. Yes po. The letter, yes sir, the letter contains our current situationer because currently, igwakitang surge of cases. Yes. We see an increasing trend. And even before the hospital systems will be overwhelmed, para dahil kita ma-overwhelm ng kalaban, Opo. we are presenting the data and our suggestions to prevent the further surge in cases and to suggest some measures para ma-stem ang pagkalat ng virus. Yes. Recently, nagdadakol ang mga pasyente and igwa kitang waitlist para ma-admit arugsan sa PRTTH. So, para dai po garo mag-collapse or para dai umabot sa punto na garo magko-collapse na po ang healthcare system. Opo. Igwa kita po mga suggestions tuman sa letter. Yes. And one point will be escalation of our current state of quarantine para sa disiplina ng tao ma-enforce Opo. Dok, balikan ko lang po sa first paragraph kan sendong letter kay Secretary Anyo. May na-mention po kamo digdi, sabi, I quote po, unfortunately, most cases now are not linked to those with travel history nor from travelers coming from outside of Bicol. Ano pa ko sabihin kay ni Doc? Mismo nang sa local, ang next sentence po nindo, what is apparent is that there is a local transmission sweeping in most areas in the provinces of Bicol. Pwede po, Doc, pa-expound po kang bagay na ini. Yes, sir. So, trend na nailing po natin, Opo. may mga nagpapatest na mga groups of family members and minsan a proportion of them ang nagpa-positive, meaning dahil lamang spread dahil lamang siya nakukuha sa mga travelers or sa mga isolated individuals, kundi dito sa community garo merong spread I see. Okay. Iyan po ang sendong nahiling Actually po, ang mga araw ka observation po ni Dudok, observation man iyang kang ibata ng mga local mayors, mga mayors sa palibot. In fact, it was mentioned by Mayor Noel Rosal na ang sarong pamilya halos gari pag may naulakitan sa saro, naubos ang buong pamilya eh. May mga cases pong araw-kaan susog sa experience sa kan lokal na gobyerno. So with this kind of scenario po, Doc, ano po ini? Sabi po nindo, nasa alarming situation po kita pag araw-gaan ang sitwasyon? Yes, sir. In a way, it is alarming kung gabos na family members naulakitan, the whole household is paralyzed. Yeah. Walang makakatrabaho, walang makaka-function outside the home gabusinda naka-quarantine po. If not in their home, in a facility. So in a way, it is alarming so productivity ng pamilya and as well as other support system nila
sa naiiling po natin, Opo. kung igwang pasyente, dahil lang ang pasyente ang apektado, kundi mismong support system niya. So pamilya at mga nagsusuporta sa kanya, mga relatives, ganyan, pero nabibigyan ng konting pasanin pa po. Opo. Oo. Dok, may na-mention po kamo digding of mga reasons kung nata kamo, may mga reasons po kamo digdi 1 to 6, I think, 6, na Yes, yun po sir. naka-contribute digdi sa pinagsasabi po nindo na surge kang COVID-19, ini po na number 1, laxity in the implementation of minimum health standards in the number of major business establishments, Actually po, observation man talaga ini kan iba na nangyayari po. Lalo na po baga sa pagsulog kang mga mask and iyan na paggamit kan shield na iyan. Sa inyo pong lado, Yes, sir. ano po ini na sitwasyon na ini? May kwenda po ini, may epekto po ini sa padagos na surge niya to kang COVID sa Bicol? Yes, sir. In my opinion, that is contributory to the surge. Though we have adequate protocols Apo. studied by the DOH and implemented by the government, and dahil nagkukulang ang police visibility Yes. sa lahat ng sulok, tabi, igwang mga saru-sarong individuals na, number 1, either dai aram ang kanilang sintomas, number 2, tinatago ang sintomas, or number 3, dahil alam ang mga minimum health standards such as proper wearing of mask, and kung kailan tabi maghuhugas kamay, pwede nilang innocently na-neglect yun, Ayun. or wala po tabi nagre-remind sa kanila kung paano yun. So kahit na magayon sa mga protocols natin, tabi, Opo. and na-observe naman po natin sa gabos na establishment and sa mga mayors natin and LGUs, wala silang patid sa pag-remind to follow the protocol, such as yung mga social distancing marker, yung mga screening ng temperature sa mga guards, tabi, sa mga barriers, social distancing, through signs or through physical reminding ng mga security guards, tabi, dahil mo makokontrol gabos na tao na sundin ang mga protocol na yan. Nasa disiplina po ng tao, Yes. kung talagang masinop po niyang susundin gabos yan. Kunyari, ma-aching lang ang tao, matanggal ng mask. Yun, sus ko. Tapos nakatalikod tabi ang security guard. Nakatakas na po siya. So, sa atin mismo nagsisimula, sa ating mismong disiplina nagsisimula ang pagsugpo nito. Dahil mo mabiblame kung sino man. Yes. Mapuon sa sarili mo, tabi, and then just follow the guidelines and the protocols, kasi tig-adala na niya ng government, ng DOH, ng lahat ng experts po sa field. Iyon, oo. So, tama ang point mo po, Dok, na sa tuya nagpupuon sa tao, ang araw kayo ng sitwasyon. Yes, sir. Importante Go ahead po, Doc. Opo. Go ahead po. Nagre-remind, opo, walang patid ang pag-remind ng government and ng mga DOH personnel, tabi. And nasa sa atin lang po yung will natin na sundin and maging masinop, tabi. Opo, okay. Huwag na magpasaway. Yes. Okay. Number 2, Doc, sabi nindo, inadvertent lenient application for the minimum health standards in LGUs. Ano po kung sabihin tabi kayo ni Dr. Carlsen? Sabi niya, maybe due to fatigue, overwhelming cases, and complacency as pandemic protracts in our areas. Okay, I do not have the data, sir, with that article. Yeah. This is
this letter is a amalgamation of the inputs from all medical societies. So with that tenet, Opo. siguro po, kung ang pagka-interpret ko doon, tabi, Opo. kung sobrang dakol na tabi ng cases na pig-handle ng LGU and pig-monitor, baka tabi, hindi na nila mabantayan saro-saro. Like I said Iyo. from the first statement, baka may mga individuals dyan na kahit pigsabihan na to observe the minimum health requirements, Aha, aha. kung may mga lapses on their part, hindi nakasalanan dabi ng mga nagmo-monitor. Opo. Pigsabihan na sila, and kung may pigibo sila na patago, hindi na makikita kahit sino man yun. Yeah, correct. Oo, oo. Okay. So with that po, Doc, ining mga narereparo nindo na mga sistema, scenario sa tuyang palibot, ikaw po kamo ki mga suggestions and recommendation na naka-address kay Secretary Anyo. Ini pong mga recommendations na ini, I do not know kung natatakil naman po ini sa mga meeting kang Interagency Task Force tabi para mas lalo na maklarify ini na mga concerns na ni Dr. Carlson. May idea po kamo kung this was also reported or nailing na po kang IATF ang sa indong mga naging rekomendasyon even before po sa writing kaining letter nindo? I think the IATF holds regular meetings, tabi, but dahil kami regularly na kasama. So, with the proponent of this letter, I think siya yung nakakasama sa ibang meetings. Siya yung nag-push to formalize the suggestions laid forth in this letter. Okay. So, with credits to the IATF, I think regular po yung meetings. Yes. Sendan po ako ng screenshots ng proponent ng letter showing the data na pinag-ulayan po ninda. Yes po. So regular Yes po. meetings are still underway. Kahit na di po siya napapublicize, the IATF is doing its job. Yes. And kudos to them po. Yes, very good. Okay. So Doc, sa saan na po bilang mga medical practitioners, digdi lang sa Albay sa enong situation tabi. Ano po ang nahiling? May nahiling po kamo possible scenario in the future kundi po mas lalong maagapan inita. Actually, mako lang po kamo nagsasabi maski mga LGU, mga mayors na talagang increasing po ang number of active cases or infections po sa Bicol region. Sa probinsya Canalbay. Yes, sir. Ang worst case scenario, tabi, kung napano, so ubos na beds ng hospital, Yun. na kung karamihan ay puro COVID patients, mawawala ng space for the other non-COVID patients na dahiman po nagpundo ang pagdating din po. Like, for example, yung mga cases ng mga stroke or mga heart attack or other mga pneumonia, tabi. Opo. On top of that, so mga tigwang virus, masa-stress po yung capacity ng hospital, number one. And number two, yung pag-altabi ng staff, masa-strain din po. Yes. Oh. So, bago pa mapuno, tabi ang mga hospital ICU, kasi kung napuno na tabi ang mga ICU, may scenario na, so iba na either malipat sa ibang hospital na Arayo, or worst case, sa ibang region. Iyo po baga. Iyo po. Hindi po salbay, Doc, pinag-uurulayan po nindo sa organisasyon nindo kung ano ang situation sa mga private hospitals. Takundi po ako nasala in Legazpi. Halos po mga private hospitals, nag-aako naman po kay mga COVID patients, Dr. Carl. Yes, Sir Henry. The private hospitals are doing their share. Yeah. But they have devoted COVID wards, special areas po tabi, and also special beds in ICU. Tapos sa mga talagang komplikado na pasyente or sa mga due to yung mga patient logistics, Opo. either ipapalipat sa ibang ospital or dun sa mga COVID centers po natin, Sir Henry. Okay.
So with that po, Doc, sabi mo nga ni, medyo kamo baga, mga nurses, mga nursing attendant, si Bapa John sa hospital, doctors, napapagal man baga kamo bilang tao, di ba? Gabos man kita napapagal. Magabot to po sa point na kundi makontrol ini, ano ini, magakaigwa kita ki matinding problema in the future, Doc? I believe, sir, parang ganito rin yung scenario, but mas dakol yung cases. Yeah. To give credit to BRTTH under the new chief, Dr. Eric Raborar, Opo. they are doing their best to cope with the cases. Kung nailing nyo duman, minsan pila-pila sa ambulance sa entrance. And I think they have measures underway. They have built additional facilities duman sa parking lot, sa mga garo container van Yes po. na pwede pong mag-accommodate po, sir. And I think they are opening positions, nursing positions or nurse aid positions to cope up with if there are any impending greater surge. Yeah, opo. Dok, masegwi pa akong madali paano kaya baga duman sa Manila, buro sa ibang area kang Pilipinas, nagko-complaint ini ng mga health workers ko lang ma-pointin kung nagdidemand ki mga dagdag na benefits, pero di po sa Bicol, silensyo po kita, I do not talagang siguro sa tuya gayud talaga, grabe focus lang sa trabaho ang mga health workers nagluwas po sa indong discussions ang gari, arog kaining kadifisilan man pag-abot sa benepisyo ang sa tuya ng mga health workers. Yes, Sir Henry. Buti na remind din tabi. Opo. Iyo siguro mo yan. Opo. In this period na kita gabos at risk, kumbaga. Sometimes, figuratively speaking, you are staring death in the eye. Yeah. Kausap mo face to face. But of course, you as the health worker have the proper protection. You have the proper armor. Makakatabang din tabi. So mga additional aid pangpakusog ng moral ng tao or pampabusog ng tiyan or pangtabang sa kanilang mga gastusin. So any assistance is very welcome, tabi. So thank you, Sir Henry, sa pag-remind. Iyo po. Tagad niya ako, gari focus lang sa trabaho ang sa tuya ng mga health workers. Di kami even as po, di kami nakakadagog complaint, etc. pag-abot sa mga benefits. Trabaho lang talaga ang sa tuyang mga pag-iriba sa mga hospitals. Ang nakadagog pag nag-abot, pag nag-abot so pasyente sa ampangan mo, hindi mo siya ma-refuse. Hindi mo alam kung COVID siya or non-COVID. Gabos yan. Aalagaan nyo tabi. Opo. Kasi ikaw po, meron kang yung mga PPE mo, yung minimum health standards mo, kampante ka na somehow protektado ka. Dahil ka mag-discriminate, dahil ka matakot. Kasi yun yung po yung bukasyon natin, tabi. Opo. Okay. Opo. So Doc, ini po na letter nindo address kay Secretary Anyo. Ano pong although siyempre may inaasahan ka mo kay na na reactions, yung mga suggestions nindo might be approved o yung iba pwedeng ma-disapprove. Ano po ang nindo kay ni? Ang take nindo kay ni pag-abot kay Secretary Anyo po, Dr. Card? Siguro po tabi sa pag-escalate nung number one, yung level of community quarantine natin tabi. Kasi ang nakasaad po sa letter as drafted, we were calling initially for an ECQ. Pero pero me being one of the signatories and nag-deliberate ako kasubang gitabe kasi pig-invite ako nindo, thank you very much. Nag-deliberate ako giraray tabi. We are striking a balance between a sufficient amount of isolation to protect everyone and a sufficient amount of freedom so as not to stop the momentum of the emerging economy. Sana iling natin, bumabangon na tayo tabi, padit-diit. Opo. So with that compromise, either way, will be beneficial to us. So ang naisip ko personally tabi,
and I've talked with some other signatories, we may differ in our opinion. Po pwede tabi ma-escalate to MGCQ or MECQ. Yeah. Ta, Yeah. in under that level of quarantine, yung mga vulnerable population is still sheltered in their homes. Number two, the businesses can continue and public transport will continue while observing the minimum health standards. So safe tabi yung mga lumalabas and under either MECQ or Opo. MGCQ. So mga tao na nasa labas, sila yung mga non-vulnerable na population. So mga makusog Yeah. ang lawas tabi. And also, right now, what is different now from last year, we now have the protection of the vaccine. Yes. Though not 100% of the population is vaccinated now, the vaccination campaign is still ongoing. So, padagos lang tabi. Opo. 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 Doc, you are requesting, your group is requesting to, to change the classification from the current situation na naka-GCQ kita ngunyan to enhanced community quarantine o ECQ. Ano po ini? Ipopost pa po nindo ini with that. Kasubanggi baga po, igwag ki sabi si Presidente Duterte na ang gabos ngayon na denomination duman, dapat po naka-GCQ or could it stand be still postro po, Doc, pag-abot sa indong gusto mangyari po sa Bicol Region? Yes, sir. As stated, yung sa letter tabi nakasaad, we were asking for ECQ. Yes, yes But po. like I said, while preparing for the interview last night, pigdebatihan din ko for myself. And later, sa IATF meeting at around 10 o'clock, yung pros and cons for ECQ versus MECQ or versus MGCQ shall be laid out. Yes, yes. I admit ECQ will be very hard on everyone. Oh, yes. Oh. Personally po, yes, Yeah, sir. yeah. Mabalik kita giraray sa March or April 2020. Iyo po. Nagapos kita lockdown. Yes. And like I yes. said earlier, nailing ko na po ang momentum sa emerging economy po natin. Yeah. Personally, di ko gusto tabi na mapigilan yon. Pero at the same time, so mga non-essentials, gusto ko na sa laog ng harong. Yeah. So ang pinakamagandang level for that will be MGCQ or MECQ. Tabi, Yes, walang mapupundo sa mga businesses given na yung mga businesses tabi may proper health protocols naman na and Yes. may vaccines na. Yes. Oh. And given na yung mga vulnerable population tabi, they will stay indoors pa din. So walang nawala. From GCQ, magiging garo mas strict ang mawawala tabi so mga leisure activities, yung mga non-essential travel, yun tabi ang mapupugulan kung nag-MGCQ or nag-MECQ kita tabi. Yes, Pero sa mga businesses, padagos pa din. Yes, oo. So garidok igwalang ki dit na paghigpit tama ba? Maghigpit lang kan mga dapat Yes, na sir. giribuhon and based from your recommendations masunod na magibo lang ini susug sa indo pong observations mas makakatabang para malisen ang kwanta ang possible surges kan infections po sa tuyang rehiyon. Kaya lang talaga mananggad may mga nabibreach paminsan na mga protocols kung kaya nagakaigo po kay COVID transmission sa tuyang lugar. Dr. Carl. Yes, Sir Henry, correct po. Kung magpasaway pa kita, ang pinaka last resort is the ECQ. Pero hindi man ako personally in the meeting later, all the signatories will attend and maybe we will air our own opinion for that. Very good. And the IATF will hear our opinions. I already have my arguments. And personally po, sir, ECQ maybe not yet. Yeah. Gabos
we are thinking of the welfare of everyone. Yes, yes. Oo. Ta anyway, sa Manila nga ni baga po, ang ECQ di pigurunan ni. GCQ ang pigurunan sa Manila ta. They also need to balance the economy sa pagkabuhay nin tao eh. Panglaog sa tuyang tulak. And agree pa ako Yes, sa sir. imo, sa arog ka na point na kay po adalang kimaray to balance the economy and the safety of our mga kababayan. Kita gabos tabi na yaon sa Bicol region. Opo, yes Sir Henry. Opo. Mabigat na decision yan tabi. Yeah. Hindi siya na naiisip Yeah. overnight. Hindi siya naiisip na biriglaan tabi. Yes po. Yes po. Opo. Dr. Carl, thank you for your time po sa DCGB and appreciated kong marepon sa imong effort ko niya na pag-aaga para po makapag-share sa mga paraan tabay ta sa DCGB. Unless po nahali sa Albay Medical Society, may mensahe po kamo sa mga listeners and viewers na po sa Facebook ko niya na aga. Go ahead po, Dr. Carl. Yes sir. Thank you very much Sir Henry for inviting and for this opportunity. Mm. I call on everyone to please observe minimum health standards, to still keep safe within your homes, to avoid non-essential travel, wear face mask, wear face shield, wash your hands, avoid touching the nose and the mouth. Be vigilant sa mga simptomas ninyo tabi. So mga pinaka-diit na simptomas, Mm. arugsan, malaise or garo matrangkaso, Yan. Mm. pagluluya, Mm. garo kikalintura, Mm. walang ganang kumain. Wag kung kayo man or so mga family members niyo or so kaibigan niyo tabi igong mga arugsan na simptomas, Mm. wag po kayong matakot na magpa-check up tabi Yes. para maagapan. Yes. Yung minsan po kasi natatakot tabi dun sa stigma Mm. nung pagkaigwa ng virus. Mm. Minsan tabi, daiman automatic na pag nagkaigwa kang virus, SARS-CoV-2 or COVID-19, daiman siya automatic na magrabe. Mm. Mm. Kailangan lang po natin maagapan. Yes. At the same time, mapupugulan ng pag-spread sa indong mga mahal sa buhay. Mm. Mm. And also, pinaka-importante tabi, magtiwala sa mga current protocols, magtiwala sa ating government, magdasal tabi, Mm. mag-ingat tabi. Ayun lang po. Apo. Godspeed. Thank you so much po, Dr. Carl Sen Antonio. Mabuhay po kamo, Doc. Ingat po kamo, Permi. Thank you so much po. Mabuhay tabi. Thank you po. Thank you so much. Mga tugang, Dr. Carl Sen Antonio.